Қайта емлікке қайтмаға рұқсет бермеділер. Русия Devlet Думасында олған Қырымдан 4 ишгалжілерінен иш бірлікчі анда кене қайтып оламады. Бұл сөзде Қырым бағарының қараманлары Наталья Поклонская, Светлана Савченко, Андрей Козенко ве екене Қырым татары Руслан Бальбектір. Наталья Поклонская Русияның Африка янында олған Кабо-Верде адасында елші ола біле. Қалған сөзде сабық депутатларыны руслар насыл құлланажағы да белі дегел. Олар өзлері ненен оғрашы жағыны ачықламай. Тек ишгалжілер елбашысы Сергей Аксеновқа яқын олған Михаил Шеремет ве Константин Бахарев қайта Думаға Единая Россия жедвелінден сайланды. ФСБ тарафындан олған эксперт Қырым татар мабуслерінің сес язылары монтаж yapılғанны таздықлаған. Бұны адвокат Эмиль Курбидинов Русияның Женберби махкемесінде Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде қабатланған 25 Қырым татарының давасы бақылған сон хабар етті. Риза Изетов, Аким Бекиров, Фарход Базаров, Раим Айвазов ве Шабан Умеровның давасы черчевесінде фонографист эксперті сұрғыдан кечірілген. О ФСБ қадимы олып сес языларының экспертизасыны кечірген. Оқайды еткенне көре сес языларында монтаж излері бар, ләкин біраз sonra өзден адашларыны ақламаға тырышқан. При проведении этой экспертизы были допущены ряд грубых нарушений. В том числе я увидел, что эксперт пыталась, так скажем, обелить свое же заключение о признаках монтажа и говорила, что это несерьезный монтаж, что этот монтаж не является таким, который там повлиял на выводы, либо монтаж, который был сделан намеренно, злонамеренно кем-то и так далее, и так далее. Но мы совершенно другого мнения. Поэтому в сегодняшнем судебном заседании то, что необходимо было, так скажем, подчеркнуть и узнать для защиты, мы получили, так скажем, от этого эксперта. Вадим Бектимиров миллеті ве динне көре ичбір кімсеге нефрет беслемеген ве онан терроризмге ичбір алақасы yok. Бұны Русияның Женберби махкемесінде мабусының акрабасы ве қомшылар айтқан. Ишгалжелер Бектимировна Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні көчнен запт етмен тұлыбында қабатлай. Адвокат Эмиль Курбидинов қайдеткенне көре Имайджи тарафынан шаатлары Бектимировны тек музбет тарафтан тасверлеген. Имайджи тарафы бұнен берабер дава бақылмасына алақасы олған дигер инсанларды желп етілмесіні талап еткен. Это те эксперты, специалисты, понятые, статисты, кто принимал участие в ходе уголовного дела, кто принимал участие при, так скажем, опознании Вадима, кто принимал участие при других процессуальных мероприятиях, при составлении, процессуальных документов, изъятии, обыске, и также при выполнении экспертиз, которые были заказаны Федеральной службой безопасности. По большей мере суд удовлетворил наше ходатайство. Единственное, отказал в допросе сотрудников ФСБ и еще оперативных сотрудников. Но я думаю, мы к этому ходатайству еще раз вернемся уже в дальнейшем. Украина телекөслік қызметі. Ишгалетілген Қырымда Русия Devlet Дума сайлауларында иштирак етуіні Devlet хайынлігі маддесі бойынша тақық еті башлады. Русия ишгалетілген Қырымда сөзде сайлаулар кечіріп, Донбасс акинлеріні де Рейберовге желп етіп, халықара құқығыны аяқ астына алды. Телекөслік қызметінде қайдеткенлеріне көре сөзде сайлав кечірілмесіне алақасы олғанларыны қайдетмектелер. Эм Русия векіллері, эм де Украина ватандашлары сырасында олғанларыны. СБУда хабар еткенлеріне көре бұл инсанлар Украина канунларына бақмадан Рейберовды иштирак етіп, ишгалжелер акимиетіні канунилештіріп, Украина мұстақылығыны зарар кетіріп, халқара жинайтынан иштиракшілер олалар. Рейберовны тешкіл еткенлеріні ве Рейберовды иштирак еткенлеріні 15 жыллық хапыс муддеті беклей. Також Служба безпеки України подала РНБО матеріали для запровадження санкцій стосовно організаторів і учасників цих виборів. Зокрема, мова йде про 33 кандидатів у депутати Держдуми Російської Федерації, а також 54 членів територіальних виборчих комісій. Минулої п'ятниці з ініціативи СБУ РНБО прийняли відповідне рішення. Türkiye ишгалетілген Қырымда кечірілген Русия Devlet Дума сайлауларыны танымай. Бұ ақта Түркиянын тыш ішлері назерлігінің матбуат кәтібі Танжу Бигличнің назерлікнің ресми сайтында дерчетілген аризасында қайдетілі. Түркия вел олғаны кібі Украинанын топрақ бұтылнігіне қол тұтқаны ве Русия тарафындан Қырым ишгаліні танымағаны білдірілі. Туреччина, як і раніше, підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконну анексію Криму. Відповідно, результати виборів в Державну Думу Росії, що відбулися 17-19 вересня 2021 року, також у Криму, не мають юридичної сили для Туреччини.
Америка Бірлешкен Девлетлері, Бүйік Британия, Франкистан, Полония ве башқа мемлекетлер Русия ишғал етілген Қырымда кечірген сайлауларыны танымай ве тақбих еті. Бұндан evvel сайлаулар танылмаған аққында Аризаны Авропа Бірлігі тарқатты. Бұнан бері Украинаның ишғал етілген территорияларында Русия паспортлары берілмесіні тақбих еттілер. Американың Девлет департаментінде Москваны өз халқара мejburiyetlеріні еріне кетіріп, оларының сиясетінен разы олмағанларының басқысыны тоқтатып, инсан ақларына ететмеге чағырдылар. Бұнен бәрі Америка үкіметі Украинаның топырақ бүтінлігіне қол тұтмаға девам етежегі қайдетіле. Даванын іч бірінжеліклерін аңлатып оламады. Ахмеджеттің ишғалжелер махкемесінде Радио Свободаның мұхбирі Владислав Есипенкаға қаршы ұйдырылған дава черчевесінде Қабатлав тарафының үч шаатыны сұрғыдан кечіргенлер. Адвокат Дмитрий Дзинзе хабар еткеніне көре, техники мутихасы Санкидерсін Есипенка тарафындан терек түбінде ясалған силя едегі аққанда тариф етіп оламаған. Бұнен бері ойерген насыл барып еткенні, Есипенка не айтқанны ве онда насыл кетірілген айтып оламаған. Бұл ФСБ қадимы қайдеткен көре, очу қысы вақыт машина ішінде отырып ресім шығарған. Соруға чекілгенді бір шат Есипенканың evінде тентуф насыл кечірілгенні тариф еткен. Сказал, что изымались телефоны, металлодетектор изымался, которые не проверялись на какую-либо работоспособность. Они просто тупо упаковывались. Видео и фотосъемка не производилась. На следующее заседание 28-го вызван оперативный сотрудник, который уже непосредственно руководил обследованием участка местности, где якобы Есипенко нашел гранату. Вот это будут более интересные допросы. И я думаю, что придут еще другие представители общественности, и, может быть, придет собственник квартиры, где Есипенко проживал на тот момент, до того момента, пока его не задержали. Владислав Есипенко мартынан 10-да Ахмеджетте Тарас Шевченканың доған күнне бағышланған нумайыш кечірілген сон тұтылған еді. Ишғалжелер Радио Свободаның штаттан тыс журналистіні силяның қанунсыз япылмасы ве оның Украин мақсус қызметлерінен ишбірлігінде қабатлай. Есипенко махкемеде айтқанына көре ишғалжелер оны азапларға чектіріп, өзіне қаршы ифтира атмаға мejbur еткен. Сентябрьнан 23-ден Украинада сары зона карантина көрсетілежек. Бұл күнлері Украинада 15 биңден зияде коронавирус хастасы белгіленмекте. Мектеп, али оқуф юртлары ве дигер оқуф меркезлері қадимлерінің 80%-ында сары яда ешіл ковид сертификатлары олмаса бұл муэссселерінің іші тоқтатылып, оқуш дистанцион шекілге кечірілежек. Фитнес меркезлері ве спорт салонлары 10 квадрат метрде бір инсан олса чалыша біле. Қавихане ве ресторанларда софралар арасында ең азындан 1,5 метр олмалы. Күтлевет етбірлер бір инсан үшін 4 квадрат метр олса кечіріле біле. Мойсте хадимлері ве муштырелер арасында сары ве ешіл ковид сертификация еплерінің сайысы %80-ден зияде олса сыңырланулар көрсетілмейжек. Ишғал етілген Қырымда күн-күнден вирусына ұқыраған инсанларының сайысы артмақта. Күн 400-ге яқын инсанда коронавирус белгіленмекте. Ишғалжелер коронавирусының 4-ші далғасы башламасыны қайдеті. Ишғалжелерінің құветшілері атып өлдірген Набир Ахимовтан жесетіні бермейжеклер. Қырымның юқары Рус махкемесі адвокат Сиер Паничның шикаетіні кері қайтарған. Ахмеджеттің Киев район махкемесі мерхумның умыр арқадашына жесет берілмесіне рет еткен қарарыны шикаеті тежек олды. Ишғалжелер құветшілері қайдеткеніне көре Набир Ахимовны қаршылық көстергені үшін атып өлдіргенлер ве оның терроризмге алақасы бар. Имайджи тарафы более фікірінен разы дегел чүнке Рахимов яшаған евде атып өлдірілді. Известно, никакой террористической акции не было. Рахимов был убит по месту его постоянного проживания в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия. Никаких других доводов, доказательств следователь в Киевском районном суде не привел. Однако судьей Киевского районного суда безосновательно и немотивированно было отказано в нашей жалобе на действия следователя. Өзбекистандан сияси қачақ Набир Ахимов майысының 11-інде ФСБ хадимлері тарафындан атып өлдірілген еді. Мерхумның Омар арқадашы Сахиба Бурханованы Өзбекистанға сүргін етмек үшін шетел ватандашлары тұтылған Краснодар өлкесінде ерлешкен лагерге yolладылар. Ишғалжелер оны паспорт режимі бозылмасында қабатлап, 2000 рубль жаза белгілеп сүргінлік қаққанда қарар шығарды. Авропаның инсан ақлары махкемесі бұл қарарыны тоқтатмаға авали еткеніне бақмадан Ишғалжелер акиметі оны шымдылық көзогіне алмайды.
алмай. Чағына етмеген екі баласына Өзбекстандан сой-соплары келіп алмаса, Балаевыны бере білелер. Жебеде Украина арбии яраланды. Бұны Бірлескен Құветлер операциясы штабында хабар еттілер. Арби әжелі тибби ярдым берілген соң хастаханаға жеткізілген. Ошымды тұрғын алды. Штабта соңки күнлер атышулар эксілгеніні қайдетілер. Изгалділер бір кере Донецк жеварындаки Катериновка қасабасына 120 калибрлы майныларнен ұжым еткен. Новоалександровка, Новомихайловка ве Широкина тарафлары граната атыжы тіртібатлары или атышке тұтылған. Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Протягом поточної доби 21 вересня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. В районі населеного пункту Кам'янка противник застосував заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм. Втрат серед українських захисників немає. Русия Девлет Думасына сайлаулар кечірілген вақыт ишгалжілер арби тәлімлер кечірілуіні тоқтатқан. Бұны Украина истихбаратында хабар етелер. Русия арбилері кечкен автодевамында ишгалжілер незаретінде олған женкеверлер ве ерлі сакенлер арасында сайлауалды тешвиқат кечіріп, инсанларына қанунсыз сайлауларға желп етмеге тырышқан. Бұл авто есе ишгалжілер ордысы кенеде тәлімлер башлатқан. Разом з тим, з 20 вересня цього року інтенсивність заходів бойової підготовки у з'єднаних частин окупантів було відновлено. Зокрема, розпочато проведення військових зборів мобілізаційного резерву та зборів зі снайперами, коригувальниками артилерійського вогню і командирами мінометних батарей. Проведення зборів контролюється офіцерами штабу 8-ї армії Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації. Қырым америкалы фотографнан Козлерінен Киевде Владимир Великий eyкелі янында Жюльен Брайан тарафындан чекілген фоторесімлер сергісі açılды. Оларның арасында Ярмадада 1930 ве 1950 сенелері yapılған фотографиялар. Мында Қырым сакинлері Ялта ялысында юре. Бұл есе Ялтадаки спорт лагерінде булынған осмурлер. Жюльен Брайан кілька разів відвідав Крим, його дуже цікавило життя дитини. Була нагода побачити це в Криму в піонерському таборі «Артек». Він дуже часто був презентований радянською владою як приклад щасливого життя людини в Радянському Союзі. В інших місцях фотограф міг побачити реальне, набагато складніше життя дитини. У 1958 році Жюльен Брайан ще раз поїхав у Крим. З того періоду ми презентуємо вид вулиць у Ялті, а також фотографії спортивного табору молоді. Для нас було особливо важливим, щоб фотографії Криму були презентовані на цій виставці. Фотосергіні Милли Хатыра институты ве Киевдеки Полония элчиханесі тешкіл етті. Жюльен Брайан екінші Джан-Дженкінің бірінші күнлерінде Полонияда фоторесімлеріні чеккені себебінден анда мешурдыр. Сергіде тақдим етілген фотографиялар Советлер Бірлігінің территориясында чекілген фоторесімлер топламынан тек бір парчасыдыр. Бұтын фотографияларына Жюльен Брайанның оғлы Сэм сақлай. Бірқач ел евел Сэм бұл топламның копияларыны Полония Милли Хатыра інститутына берді. Ця виставка, на мою думку, дуже цікава тому, що показує людину. Брайана найбільше цікавила людина і місце, де вона проживає. Którym żyje, zawsze było najbardziej interesujące. Бұнен берабер сергіде Киев, Харьков ве Одессада чекілген фотографияларына көрмек мүмкін. Жюльен Брайан був в Україні у 30-х роках, також після Другої світової війни, у 46-му та 47-му роках та під час відлиги у 50-х роках. Це дозволяло йому побачити всі зміни, які здійснювалися в суспільстві. З його записок, з його листів ми дізналися, що він дуже любив знаходити тих самих людей в Україні, яких він фотографував раніше. Це не було можливим завжди, але він намагався це робити. Фотограф ве журналистлер Украинаның анги ерлеріне келе білген аққанда НКВД ве КГБ қарар шығарайды. Советлер акимиеті Жюльен Брайанны да незарет етіп, оңа нені ресімге алмақ мүмкін олғанын айтайды. Dbano nawet o to, żeby В Радянському Союзі також дбали і про те, щоб села, до яких приїдуть люди з-за кордону, були добре підготовані, передусім, щоб там не було браку їжі. nie zabrakło tam żywności. Ачық авада олған сергіні октябрьнан 31-не қадар көрмек мүмкін. Инна Полякова, Эльдар Исматов, Заман, АТР.
Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлеулер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдетіп, программаның шартларына қабыл етіп, төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.